chashafo abusiafo memfa enche yempa eyenya eye technical eye problem kakra enunti enema ye fidie yi chese mwanhu ye ebi mwamu ni se ye eye nkania ne eye mfidie ne edi eye ye dwuma nti bibia ebetimi ayeden esi mumfa enche yembebre na se de munim no ye mame eye papa wanya ne baby called JJ Rollins ni wo ama eye abusiafo esusu se COVID-19 na ye dia target womo edehye no womo empe na yema womo eye privacy ne no ehun komo twetwe ena na ye gusu aye twetwe atese enioma ete ekoye eno no na eye malamfari ewa ha ye to eye eso nti se wo afei ena wa join ne yen a ye dikan aye bi de ento aso no susu no eni nti for wadwentwa wo no ebra na ebiom so share video yi na share link yi fama eye wunua no wadofo no na wo mo susu emfa wo madwentwa mo fa ensemi hu emetu eye edwa malam yes mama yeah share nkomotwetwe ne se de na ekwansa na ye we mu bebo mu ya na dodo na susu se comment ni bi e ba ye say ye Atamos ye former president awanya ne ba bi ko wawu ama ye John Dramani Mahama esunu emisa ata no ye ne vice president wono susu afrimu ama John Dramani Mahama esunu ena ebiemu sesei ye JJ Rollins ensusu eye den afrimu ama John Dramani Mahama esa esunu enti no eno enya kokobo emfama eye ne running mate sesi awanya no na opoko agiman na one start enya ne nsamanse emfa ento onum eka so obi ewodi enim so obi abetimi ewu ena wo momu yansuso omani afi wo madu omu mpeni fie so enti we ewose mbo eye ya maame ayeyi no no ewu de nipa kan de wakaniye papa wakaniye wa John Dramani mama befre obi ano na se kope wadaka to adenti Onje obo ri onje se mata mi nunu nyina hu we nu nya no mfiri ho mfiri ho onje e ni pa no waka den na ekoso nti a wonche yembisa ho yembisa wa mo yembisa ndisi ni John Dramani mama yembisa ho omo no mbetumi a kire ye dimi nkire be de ekoso no ye de ani hu ye tie ai no chese na ya manyoko no gwana na egu ne saw because e be na me ka chose me ma piabroa e fa me oni bebe na ndc ebu ana me ene me kura de me pese ndc gu kura de da na mpp ko le ni because mpp na ye party e beti ma be Ghana e ma Ghana ko le ni mpp na ye party e beti ma be pepe ni posu nyese bia me ye politics o enu be bia ne waka ne ese oka but obi ani na adwen mi ke obetra waka za ko we na adwen emre da bi enye sa ba adwen emre o kan no kre na kire nipa mi se ndisi ya party ya odomo enche no muri UFM na se ye hwe na nsem kwampo na eye mu ankasa MPP amanyokwe enoma bebre sisi wo mu ka ba ko se ye hwe MP a wo ko na mu kwan so achese wa no na ku no wa no na ku no Malam fari na chese wo me se wa no na ku no amanyokwo no chese bibi e besi bia ye wa na ye me se wa no na ku no wa no na so ma me ku no wa no na so ma me ku no enti papa no ontimi nya atamfo esan se wotu wo atamfo ni free na ndisi fo kotra no wo ye mi ntia ya wonte ndisi fo be ni fo kotra no wo ye mi ntia wonte nsama o ko ye mi ntia kai no de free ndisi o mo chama na no wonte ndi me na mse se wa hwe yi o mi gira opeten minim do betimi aye ti mi gira me na so Rollins owuye no omatete woni meni gwase na kan ndisi fo atete ena ma Rollins oni wi ena omo muti bebi na omo kase esi ye hwehwemu ni ehu de ade ba omo nim de eku no atete ye kwala ketekete openi 40 wona kwala ketekete ye Rollins papa beni mu yi mi wa Rollins wo ko je ne party to ho no na mo nkwala yi why were you people no bia mo papa no mo he tama Rollins wo twa ne nsa
edi ni moja sign NDC signature na mo he mo papa no mo he enne mo so NDC ayefo mo abetena mu bi e na mo ye Rollins na won wo pe nti we nyina se nipa no papa we ote wa ehwo atete egu no ebeku no eno na NDC mo fa to mo hofo se die bu ye ho atete na egu no eja fe na ba kwa tell us say ye fa ho report ye the report ba dey na muni mo say heart attack in ku no na your friend say bio okoye bio obeye jewi e ka say ye tiare ade na mo beka ede na muni Madam Fari yen hwe say abusuafo se wo mu hia privacy no ehunya because you say nka modihie we ye de anka nkofo be ba jam mo e ba cheche mo re na say mo ka say mu hia privacy no ne kwan so o ka say o hia privacy o nka say opam mo nka say mamu ma ho okay titi na mo kan o ka say mo hia privacy no o nka say mo pa o ye pam mo me di shewu wo ba be jam no wo limit o okay me boa okay wo ba be jam kwan se wo ye hwan and na make president o ni limit o e wo yie mu NDC for so wo limit de yie ni ebusuan dia ebusuan na beti aka say wo na me pese wo kokko jam okay we me se won tena nchen Sheba minka samba me no report kitwe bi. Okay. Sikani bi wuyi ne say ya on. Oh before MPP ba power, no iskani pa. No we no. Me de mini papa no enu se mini papa no eye say enu si 7 months. Na papa no wuyi. Okay. Na papa no wuyi true he ni pa o ma me hu no papa no. Papa no wuyi ya ka kire na bi yedi mirika du ho no. Yedi ni free kwalebu, owo kwalebu yedi ni buy. No ona ye dey buy na nyina ye dey ko share dem e na me dey megina gate anu say no oda ho na megina gate anu e na bi o ma me ni papa no odu su nyina obi e dey twetwe hwade ebusua no e ka kire bi o ma me ni wono sikani no papa ne ba no e ma me e ka kire bi o ma me ni wono so wo bia monten na wo mom de tena ho me kwa de nka ma asem me baby a me gina no ye nka mo kan hwe kire me e kwa na wo gina ba me ne so de gina ho ene ya pam ba ene ya se wo bia monten okay anybody bia monten anybody bia monten wie no die ne ba no san kan kire me se ye be sie nipa no papa no efie bu ha ba mo sere me hwe ni ndu amena onu busuya le beti bi aka se wo ben me di hie bi ben nipa ya wo ben no okay dem bi wo ko echi ne aka se ko echi ya hawo ya domo de ho se nipa na wo ben no wo bi ana wo ne no na oboa o nya ti bibi si ese san a na ese wo bibi se de kama nipa no ti ase no wo ye nipa ni bibi enu ntia okay zizi o say nana akufu ado asoa eyiro wa asoa o de kwa na se enke ye hwe mo hu say nana akufu ado ka se ye mfa efu ne mbra no ana Madam Fari se ye wo mo enka say no mu hu ne se enka ye papa de on na ye founder why no mo papa ye papa me no ye papa me okay say me no papa wo de NDC din so bebe shem me be MPP ni no wo de NDC fu o mo se o mo pressure ne ku papa no wo ku papa na ma mo ma ho Madam Fari tu ma me musa ma asemi say ye papa yi JJ ya okay ya president nyina o mani na president yes pa say o ka say me no papa ya president awanya ni baby ko Jerry John Rollins say o mo ka say NDC for ka say na wo join amanyoko no anase wo no any founder wo no na amanyoko ni so nti say woni wono mo a wo ma sede say wo mo esie na enfonso be na wo ma ye yes oh nka ne kwan so no Sanka Rollins wuye no na sanka busua ne twen ma John Dramani mama bebi owo bia no na nko abada okay na party rankers no so no mo so aba na yehia no omo ni busua na ye minti be 30 to 1 hour 30 minutes to 1 hour mo pie minti wi anaka party no ndidi ebusua no no mako bo president amane nka
Ni famu de ni kan ne kwan so ano. Okay. Na eden ne baya bibi sensi. Because of na papa nti wiase no. Ebusuani ni pressure na mode ma papa no. Okay. Boni kechekeche ni ho akese na mode ye no. Eye mo sheda mankwala kechekeche ye papa penimu yi. Mote ho he mpenimfo no mote ho ma ye hwe han na bibi se ekwaso. Mo kasa. Enne papa yi wuya. Ene ye busuani ye se wo huwa endi si fomo timo bebe binta ye kwa kwachia no ye ko ni ye ko ni ye akoka che president okoya mutikum nti taba na mo ye papa no mo ka se busia no mo nti ne ma nti ni nua no ni papa no mo nti e mo ti wo no nti de endi si fo di ye Rollins no o mo nti ya nti ne Rollins da fo mo ba ne ho ba dey Nyachum. Nyachum NDC for nyachum ni bi no. Na NDC for kwase no won ti ho. Ohu omo se omo ye nyachum fo a omo ye vigil night e de emayen papa. Enya de se MPP for mu. Enyomuyem NDC for enyomuyem. Na de ti na de NDC for be ye bia hu se mfunso wo. So omo ye na omo ye se papa ni ti na omo ye ne de a enyomuyem. Papa ni wu ye na bi mu guhire. Ebi no gushira. NDC for bi gushira. Betimi abodi se ni pass mesi ana wo be. Mesi omo gushire gu pada. Utimi mbodi ndi an kasa wo mo. Ma me ka me ti koi. Me kasa keke wo. Be utu be bi obekasa papa yi kan frama. Enti won kasa keke na wunye yi na ne wabodi ni pass mesi wo gushire obedi wo gushire. Na ne ya hunu so. Otie. Nakasa wo mo e betimi abasa. Mo twi kasa bi amoka mo se obanyansani ya bulebe ana me kwa. He? Enso nya hwefo obi ana tibe o. Me ade mesram we de muntie bayi we. Mesram muntie bayi amekai. Na nya concert na mete wa meye. He? Papa no oti ase no. Oti ase no. Ena mo ye no. Na mo ye no. Ena mo si. Ebinu kra ka se papa no ena ma party ni igu. Cause say no support mo. Oka ho na party ni igu. Mukra de when you free party nim edu baby kra mo say when you free party nim edu baby obi say hey krama na ya chire no obi amre do kam wo krama na o kam ko no ya chire no why ne krama no why ne kam ku sa tam no okay why ne kam okay ene owuya ene na ngwa be chire no do ebi afa ni pa na ndra no ye na tawo na no ne nka no ene say nipa no ba power no nipa no ohwe no nipa no hwe no nipa ni nim say da bi Rollins de openie de ompenie asedi agana esi ye yama ni nie ena Nana Akufo-Addo ohwe me ye yama no ntutue bibia ekoso kama wa papa no ote Nana Akufo-Addo ba no ote nka dia se Ghana yama ni bia no Nana Akufo-Addo ohwe me Ghana yama no enye because of say maje anasa mo de esimu na so anu nti na wontimi enka bibia na so anu nti na wontimi mbramu memeye bibia mfa tie me se dia se adene na wonya hui meme na menya hui me treo ene e kire me Nana Akufo-Addo ba power ade ese ye mo mpeni de bia no Nana Akufo-Addo ohwe me ye ma papa no ebi ne den se omampeni eko opposition ana se omampeni dada ne party free so a ye won hwehwe Ghana ye ma no meboa okay udidiem ontare nhwem ye ma comment ne o ye ma nso comment ne o de opa bia si ye ma o MPP ba ye won ye ma no hunu bi wodi wani na ada me nya party ni ba me ne MPP ni ba po MPP ba ye won ye bi ba no NDC was no mo nya ma no then I won't say this was now on Munyama because we MPP ni. What's the NDC for answer? Share me make me NDC for passing 70 seconds. Me NDC omo pass in some omo kan okukum atia me tie in seconds. Me catch you. And is all these guys so who say NDC ni wo e fa baby no tia omo nsema na say den. Ye ni omo na ti omo akọ kan 7 wi omo ba na catch me.
omu community no omu ko kan sem na me timi baby omu ba o me ba beka enye duro na me di ye omu Ewusiamfo yes de nkomo ne kono wa utimi wu se Malam Fari wa hitipa na ni nyina no so bo ne de fiti say ye start say ye de ebe kwa na wie ye de chese mfimfin a ye bru krampo no still na wada so de so bo no ebo edumkuma ewo mrahebedwa efie na nyumekwa so ya sen ema ye de adwumadi adane da ye de ebremo no ebi Mama Juliet Ventures eba no enchansi a wo ba wo de besiesie wo kitchen wujade ye wo demo asiesie wo ho ene hwehwe Mama Juliet ekcha kwan ewo Abeka La Paz obetimi afa ne number ewo screen no eso na woni no atwetwe nkomo delivery crampo na wo beye ede amao ebiemo enso ni true things so aba bepiemu a eba no sem wasi wo dan wie na wo penchense papa ede abo wo dan so na ne chese so beto na nya de so fe na wo kwakosisa nyoma ede akwakosi manchia said there enso ebeto no ebeso ne agum dia enya hwehwe ni true things o ma echa kwa for number ewo screen na eso na wo muncha adwuma no yo pose de wo mudi etie no emfa emma na wo munchense so so de se ede ye blue eye green a emfa woni awie ebehye no emfa woni chese enyoma ebekoso ni nyina no na huso no enya de se ebesesa de biara eda na we susu enkoma eye aban adwuma yefo a wo pe eye sika ede aka wo sika wo ho na wo de di eye wudwuma project bi ene wo nkɔ ne ba de ene we de wato edi loan master enso se owa ede emamo se affordability enkoa edru sika wo pe nkwa de a wo benya wo sika fa controller nso so de ene na wo so watwa fufuo ama na to eye enkwan mu wo betimi afre no na wo ne no atwetwe nkɔma na mse sika je de ya na eye hyehyeye ewo eho na nkai boy so enkwa enfama mamwa no ne ese eye loan no eye Ghana ha enkwa na mo betimi ajamano ne fo entimi NG eye ebi na yenkenkan eye commenter ababe piemu no Tif London there what they about or say hey you this guy I know you I will meet you after the show you don't know anything aside attacking the opposition people like you don't deserve higher position eka enkwa Malam Fari yasi anu ni hwe o so anu onimo ohu unya pon na na o hia wo se enyantokwam wanka so obebo se me nya boxel se o hia me enyantokwam ohu ni sane wo na wo kan o atake ndisi fo nko e na ka ko take why debi o ka ko take why ohu ni sa se de mo ye ase de onu so nim se bibie expose GH welcome back to my GH. Okay. Sanso Abebe say NDC has been exposed big time. Ras Menelik say the man doesn't know what he is saying. Ophelia Haminu and so say hi. Patrick say why is this man not speaking English? So amon share. Ye twin so anamo say complain say ye nya moden Ghana for wasanso ababiemu or say is the program for only Ghanaians alone enye Ghana kwa wiase fa na nyina ntini nyina na ye de frafra enti aya na wa hwe ubenya English de no bi na no so watie Marithi say dash awode aba say blame Nana Kunadu and stop blaming NDC. Useless propaganda MPP, you don't know what you are saying. Tif London about saying this guy is very fake. He personally doesn't like Rawlings, but because of politics, look at his energy in the studio. His death is giving him the stand as a jab to opposition. Akwei hypocrite. Asheni and so was saying. Let this man prove those who are happy in the death. Said them meka obi na so ababo say prove what I say. No, text message no ni. They not just on. Me say onim cheme. Eso do obi enim na dia wan na. Onim cheme. Ophelia, yes onim cheme. Na dey bi no ka onim cheme. Actually, yes, and winning there, all can why. Ophelia, about say, I think the lady always speaks, that's why, okay. James Brown, well, my country, you know. Omo kasi en Canberra for no. Catch you say Ghana ni you no. There, my country, maybe a pepe ni. Okay. Me a pepe ni pa. Pa ni bi. Mi bibia nye twini.
but me mo betress na me katwi nti ni ba na enye ne fe Ghana kasa ni e ka no na brofo free Ghana when mu boy mu say na woni obu mai ma ne ye katwi no so yanka brofo obi ka brofo nti mi fa ni mbu mai ba chechi na me ka no me say ye katwi ye ka ya kasa ye ka ya de e wo fie okay Osi enko ka bravo ye kuro ye kasa de bi enye ye kasa bravo de ne ye kwa he emfa ye nko ba bia nso edi ni ye bi ne ka okay bravo de o ye den yo wo besua wo de me ka bravo wan go school kra obete bi no ti fi abravo mane mi nua no bebefo bebre efi di je ba ye ntwi ye ntwi kasa bia ba ya besua ntwi kasa ye ka One side the panel so what camera for? Okay, you camera for pan. It's say the power. And say, or buy no one tree. O catch and say, or then call out no movie. On your brother, no can on no tree. No call go school, Marco Fiabro for. Aha, me powerful. Bravo, dear. And yes, said, a malam for me as you was a brofo dear. Enye ahali ebeka brofo ye katwi ewa ha sei o manu ko school a o mtua brofo mbefia ene wo mu katwi se de katwi a wo mbetimi a kire eye wase ye nua bi nso de ode eba yo si James Brown o si rest in peace Roland Isaka Osmanu enso edo say this man is just out of his sense Samu unim the power okay yo Nabella ko say edia o de eba yo say you have to come to the web please speak English Shina enso edio de eba yo say this man is not making any sense in all his speech. Because enye de e wo no. Because e wo no nti enye sa no beka. Mariti say dash and so asabe be say even if your father disown you and he dies, you will go to his funeral or you will allow his enemies who come close to him pretending to love him but at the end killed him, bury him, or not so Eddie and said and brofo. I walk and win shada aya I say actually and so waba aya bonting. Patrick Odia was answered but say at closing. This is social media for crying out loud. Okay, James Brown so the other day about say God bless the people of Republic of Ghana. God bless you too. Expose GH and so the other day about say let's know this. Rollins' best friend was Nana Dodankwa before he died. Galiba Robert and so Edward they about him. Promise area, this man Pam. Glossy so the other day ever was him. So what we like embracing the people's own while others disguise our own language. I will be so soon cannot say I am on for Ekasa Chayankasa. Yeah, Gifty do Edward they about him. Madam Fari, I support you. Continue to speak the truth. God will fight for you. I will be so soon. I can also support you. Anyone say that good morning. Let's support me. As well GH answer about say 4 more for Nana. BMO JM sacrifice won't work this time. Expose the just or not there. Or go ahead point by point and so one for prove will be Emma. Glossy the day or there but also say 4 more for Nana. Mariti Sidash and so Edosin. You are a disgrace to Northerners. Why don't you speak your northern language? Shame on you. Because say so you're not that didn't know. Nipa no ni me nya no me yezongo ni. Se onima me sa boso me yezongo ni ye wo difference e wo zongo ni. Me bi e bebe ni me yezongo ni. Bet up se si opa yen kan yekrom kasa. Me sa oti mi krom kasa yen wo so. Aha, enti ni ekatwi wa ha. Not in no so work no. Say no makasa yen kan ha. No on tie language do me metimeka. Anita now Abba na was say hello my lady. Jama kasa meti akoko keke. It's a total waste of time. Only language metimeka. Ghana. Obi in the comment about tomorrow say hello my lady please it's a total waste to talk to him because he doesn't have any single evidence about what he says. May our hero president JJ Rollins rest and also so idea and on who they say Sanka Rollins ye papa nko otia de make na say Rollins ye nebusu ya nko otia de make na say because of say make cho say
So be wa. Na di hye no. Na busua no. Omo no mu Philippine. Okay. Omo no mo tin sem bi ase. Ono no won ka ho, o ti di baby. To onim de ekoso. Okay, ma fari ye de enkomodidie no esie. Se de ensem no ekọ dodo na wo ya adwen. Onim se e ma me ka bia ma obi ade. Nipa sa na tie. Bible krampo si panyina do wa die. Na Yesu kura ya keke bia kire no na me ameti mi baby. Enti ye di e. Mesi Yesu ya keke bia kire no me ameti me ma la fare me de ya keke mi kire na me ye hwan. Me o mi yo bia. Ana me bo. Nti me de mi se me must be. Me nka se me ba be pay support so obi antie de me kanase anaso onfa de me kan nya dwumo ebe me nipa okay de me kan you bia ne be ya nti yan kone sa okay ben to kwanim yo fa o final words of football de be ma eye wiase afa na nyina etu edwa emaye me final words de edi kan e command this for okay e command this for wiase o be do nipa gone all out. Okay. And conquer time and time na watch na owu a o betina o na wuyi wani mu nsuo se wusu su bone na no me ko gina saka ni ko bi ni chire na me hwe omu so omunsu na me si we ni su nyina ye sere ye wani mu o su we ni so keke be ye sere ye wani mu wo ko ni mu na ko say na wo ko ye no vejo no obusi su ebiru dodo na su wo ho no se su me se okay su dodo na su wo ho no omuyem enkomuyem okay enkomuyem bet ana yina yete no obi a kire na adwen okay obi ni mbe ya adwen obi ni nya adwen nyanto eyi elu efiri ho so enche ye koto ama obi a enye vigilant okay ewo abato onye ntokwa obi e kwakire na adwen ntokwa ni ena de eyi ebinu papa na yekoto abama omo ana mebo sa pepepe ebinu papa na me ne wo yekoto abama ye wo ye limit ya de be do mo okay mi ye nkodo mo en tan ye ho okay ne me ne wo ye nkogo gina chire si ye ko ya kokoko a ye be prepare ho keke ndi si na bibi obi ani ho oba be de obi abi jaye e ye dok ne ye dok amaniku okay me de misere on the 7th em chenamba duswa o de sokoto wamba otu wamba bi ya befi ya ka no eye yisifo eduma okay namase malafari yeso ye dawasi eye bebre awusiafo aha ena brebe ma ye kwan ama ye di edwumadie yi esie se bia fe ena wo ba na wo ba mu enche ya ka bebre ena di egu wachie enti so pese hunhunu mu na wonte eye aseye no ukọ eye tuma gh to go YouTube ukọ YouTube na abo tuma gh awo se ye wo honom na ne wamia eye subscription bell no eso se ne be ye nya upload video bia wo so etinye nya notification na ne update e beba fa de ekoso wo mai mu ni ama hodo so ne de keka wo nyina no wonsusu wani etinye de eche ni yesi nkonya sen na ye pensem mu ni ye twe na sra ni abasa penifo masibra wonsusu wahunu de ye ka ede afa na watimi de wadwentra wo efa ho ayeden aba ede amayenye na ebie monsusu no wo share ye videos no na wo follow yen ewo ye IG page and ye Twitter page so @tumagh_ Facebook too much gh me amede dwumade ho chia me midin ede ekria sikapa aha ene ye disi that's ne ye besa ne shia Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomodin na hwe Too Much GH
on se me kan ye nyene bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no mo nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomode ne be hwe too much GH be hwe ne subscribe bomode o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na ubenya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura